Amabwiriza yo kurwanya ikwirakwizwa ry'icyorezo cya coronavirus nk'uko aherutse gutangazwa n'inama ya guverinoma ateganya ko abamotari bazasubukura akazi ko gutwara abagenzi kuri moto ku itariki ya 1 Kamena 2020. Amabwiriza y'ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura imirimo ifitiye igihugu akamaro RURA nayo ari byo ateganya ngo abamotari bazabashe gusubukura imirimo banarushaho kwirinda no kurinda abo batwaye icaniro ko ibyo abamotari basabwa kubahiriza birimo kugira isuku, guhanaguza umuti wabigenewe, ingofero bambika abagenzi ndetse no kwambara agatambaro muri izo ngofero no kwambara neza agapfukamunwa. Umuyobozi w'impuzamashyirahamwe y'abamotari mu Rwanda Daniel Ngarambe avuga ko bishimiye kuba bongeye gusubizwa mu kazi kuko ngo ubuzima bwabo bwari bumaze kugera habi, bakaba bagomba gukora bubahiriza amabwiriza kugira ngo batongera guhagarikirwa imirimo kubera kwitwara nabi. Uko rero byabagendeye byabaye nyine batunguwe, ariko byanabasigiye n'isomo yuko bagomba kujya bizigama. Byari bigezeho bikomeye, leta yagiye idufasha mu buryo butandukanye, tunayishimira ko yarebye bari bafite imirimo bakoraga igahagarikwa bakagira uburyo babafashamo, ariko mu by'ukuri harimo nabo nyine byari bigoye, bigera nyine hagati amafaranga ubwizigame babonye burarangira, kuko urabizi ko barahagarikaga ibyumweru 2 bakongeraho ibindi, ugasanga rero amafaranga umuntu yari afite mu by'ukuri ntago hanya n'aya minsi umuntu yaramaze mu rugo. Nimba ibwiriza ryasizweho rigomba kubahirizwa, bakore ikinyamwuga bave mu buryo bwa kinyeshyamba. Abamotari ariko basaba ko bakwihanganirwa nubwo basubiye mu kazi ntibatangire guhanirwa ibyo batujuje birimo n'uruhushya rwo gutwara abagenzi kuri za moto, ubwishingizi ndetse no kugura imiti yo gufasha abagenzi kwisukura. Umuyobozi w'abamotari avuga ko amakoperative babarizwamo hakwiye kubafasha kuzuza ibikenewe, naho kubijyanye n'ibyo RURA na polisi basaba kuzuza mu muhanda ngo hateganyijwe kubadohorera igihe gitoya bitegura. Umuyobozi ushinzwe gutwara abantu n'ibintu muri RURA Tony Kuramba avuga ko hari bizihanganirwa birimo ibijyanye n'ubushobozi, ariko ko kwitwararika ku mabwiriza byo kutabikora bishobora kuzabyarira umumotari ibihano birimo no guhagarikirwa amasezerano. Turabizi neza ko hari igihe abamotari bari bamaze badakora, turabizi ko autorisation zashize, ushobora kuyisaba yayihabwa, ariko udashoboye kwibona kubera ikibazo cy'amafaranga mu gihe cy'amezi 2 turabemerera kuba bakora, ndetse na polisi turayibwira ko autorisation yaba yarashize ariko umumotari yashize kubera ibi bihe twarimo, twamwihanganira akabanza gakora akabona uko yishyura autorisation nshya bahumure. Abamotari kandi boroherejwe guhabwa mu bazizi bafasha kwishyuza umugenzi bitewe n'urugendo yakoze, aho umugenzi azajya yishyura amafaranga 300 kuri kilometero 2 zibanza mu rugendo rwe, hanyuma akiyongera akurikije urugendo rwiyongeyeho. Ayo yishyuye akaba ari nayo umumotari azajya atangaho 10% y'ikoranabuhanga rya mubazi kuko zatangiye ubuntu. Ubu ngiye corona yaranyigishije, mfite intego yindi ngiye gukora kuko naratunguwe, ufite imbaraga zo gukora nkateza urugo rwanjye. Akakuma murabona mwiteguye kugakoresha ko ari koranabuhanga rezanye na corona virus? Akakuma turitaye kugakoresha, ubu tugiye gushaka ko baduhugura uburyo tuzayikoresha kwa mbere tukajya mu muhanda tayari. Ahubwo mu cyo nabasaba mwatuvuganira ku baturage bazakoresha iki cyuma, bakabisobanukirwa cyane ku buryo bazagirana ibibazo by'iki cyuma. Maze imyaka 15 ntwara moto, kandi ikoranabuhanga riranshimishije cyane kuko rigiye kugendana na viziyo, aho kugira ngo tujye dukora amafaranga mu ntoki tuyafata tuvanye kuri konti, kuri momo kujya kuri banki. Niki babasabye kugira ngo musubire mu muhanda? Badusabye ibintu byinshi birimo kuba dufite iyi mashini ya Pascal moto kugira ngo twirinde gukora ku mafaranga buri kanya kuko amafaranga yaranduza, kandi badusabye ko tugomba kugira n'isuku bwacu, tukaba dufite n'uriya muti tugomba guha abagenzi bagakaraba kugira ngo tutanduzanya coronavirus. Tukambara agapfukamunwa ni ngombwa, tukakambara kandi tukikwiza, ari njyewe ari n'umugenzi ntwaye.